nang litum pan kacurui pan sini litum kewan. Dilitum long kedam tang. MLA election hupen cenglo. MEC election tapi non asusi. Itu masalah jaya kathar pan MP election hutame nang litum serang along arat. An kami APSLC pan omdung hutpen kaca pahai kontek kota bang suwa kacuru nang kan tepat jiri pansi dilitum kewan. Tapi la solong nang litum pen ini kupilin kumpan. Nang kapag keng dun dito mga kupin nang tan dun dito mga lahay ho yalang pansi dito putot nang dito makeng rilong mate labangso a polling station nang dito nang kahumri asi kaduwe pandame kihaya kardom pura ning chaparong pura dito ase ke tepen batay si kaduwe Richard nang dito chapai te ko kardom tinon ke banggilang kami ansuse ingtang kringpen labangso kachisong hong pramlong nang litum nang arjak bunji kulil tum kai kita me ning jok ini rat atum ning ga jete do alang ipan lapen ini tum ga duk we pan me ning hera pen APSLC party na lo autonomous state bang thekima lapen APSLC party na lo ini tum masal jai ga thanan ke japon pen sik sidul jakkom kapang tang je pan sik sidul arona teng pen itum kacari je pan sik sidul arona teng pen itum longle pata adon tin ke lok et nang ji Sik sidul arona teng pen ini tu adon tin tame goreng awasai kecapalong RG pan ladang so kasih songlong nang itu nangkar jabun tek ke lake non ekang tame itu hedung akan si songlong pusin itu nang tu pan pokpon lu dan sini tu kai kita nih pon bom lu kasih song pura nang itu nang rei kecapasu dunia kamame kasih song pura nang itu rally army RV kalau kan tidur ada dini putar kamame kace song ke lake India det pilong kace song ke non ke nuki lupak pen kace song pu itu gitu nih kamawe kace song ke lake ningkan popen RBC wood ke jok arni na pilo hal bang so arni hilo nupak nuki pen kace song lo hal bang so arni hilo itu arni RV pen ningkan poket toxiket lidung kace song hal bang so arni lidung kace song nih ku pilo man wood ke jok arni lah itu mitang ahok party ahok pet ke Japon asongja tun kunatma itu mana mitang hala dang itu buat ke jawan teh lo itu ke song thai kasi serang ara pan bangke itu party na thai ave pino nang itu kacini pame tung lo je kedam tang antame APSLC tum helo det longri pameji pe henoji ke klepon theki theta unang tu mathape APSLC panang pahai kon nasi non ke bang hilang kami nang itu unang ni lapen ini tu non cun pon bom lo cun pon bom ang tek kupilo ini tu nupak nuki ode pin pen army RB itu cecak cipti non madak nang tu ke amri LAC amri MLA sit long nang tu bangke ke nang tu bangke jok tu nang ko amri LAC long son ke itu pan BJP atau nang kilit ke suri hinira harus sit cap itu mana kilit tu Ulutang teri tum dakke ki highway nang sit lo kehati highway nang ko ate ma suri hini rap harus ke verlu da prek homos tilong suri ke badulang suri ingko e badulang sita itum dak amri blon de nanar lo MLA ang oike amri homos ke marlo cinthong lo so chain lo duaramla lo amre homos ti kri pangrum men situm amri MLA da sit lo Kasi non ningkan isi pilote MLA election na po MLA hot bangke litum ke non ke damtang pun ateng lo tangke bang nang kili dito man suri hinira harus ke bed sumse pin lo gadi lage lasi nang litum arjap tip nangi ini tum arjap tip nang po lalong pe MLA dera pite council election do po council election no bangke lake MLA hai dera pilo lo tangke la pulo homosti video lo gadi te itu homosti ke MLA cha hai de hai der lo ke damtang sirket Enggak putri itu government komen, deh, langsung yang tu ning cepat binang ni, binang ni kongres itu bang liji, kongres itu non bang li yang itu long, te kongres komat lo, national party belum te komat lo, BJP the national party lo, kongres the national party lo, kupilo kace prek lang, kace prek aweder lo, kongres itu lo non la, uniform civil code kewan bang lo. CAA puta kongres tu mlo ke wan cheng lo bill. A bill wan lo non ka papas ko man lo BJP.
Kongres tum uniform civil code bill wan lo non BJP atum kapapasi cerok tok lo tadi. Lahai huya sai bang si intum peklong lo. Kongres atum menangan hemso pilo kapatang te ong na. Non BJP atum putok kan dulu lo tadi. Hemso pili lo kapatang te ong na. Non ako hemso nang lilipo. Lata non election aprang pan emek nang paluji pan lo. Patang te lipo lo tang. Di. Lasi BJP mate National Party tom kacari ke lake, kace break ke avelo, lake ke dam tang asam si tum mana pincong deh. Sita APSLC piliani government cari relang, ini tum panang parti na thaya relang. Hema humle nang ron sita ini tum piliani APSLC pen ronong relang. Akhirnya itu India dead pen, demokrasi ten pen, itu rat pan kaciri ajak kong itu panang pipelang. Rat pan kaciri ajak kong nang pinoi si tum pini hang bom lo. Hang tara bom lo, nilitum niduk, nedet, nerat, nirong, niru, atuphan. Iduk kela karat aphan itum ka celain phan nilitum bom lo. Lasila soki bom ke hang taram bom, lapeng autonomous state ke wani ke pat junior phan taram bom joksi pini nilitum lo. Nilitum asar jai ka thar election ki thordun cheng hut, suri thong ke prasir ke bet ke lo. Laso nilitum MSC hut, suri trok ke abat nilitum long lo. Non MP hut ke itum ke lak isira suri trok ner kebra trok si ani dum de plong lak ni do tayan lasi ini tum kapre ka party pen APSLC compare ni pin ini SDC kunan lo abu tars pinya ni suri ke banda udan di ini CPML kunan lo council boy kacari tu jontor on ke tum ben chenglok kadu gue pini kunan lo lang itu abu pini suri ke thong all kar ben long APSLC tum abu tu pangbaru Pini kongres tu, council kacari tang lo, ningkan grepo. Pini alang itu abut kunan lo gitu. Non ke tang MP election hut, ini tum homosti sirkep cepahai ad lo. Kongres tum homosti isi tanang kai gitu nela. Dalhai government, dalhai tum han itu ciki ulang mah. Une lo kadi, si tanang litum long wang liji. Non ini tum dak wang lilo, ini tum kene nang tum manang kaci humri si keban. Kapre kakhe no ke melam nang ethani panda kali. Jangan dalam kali, mudah ke dalam tang apa orang hudang itu nggak cepat duktek. Nanti itu APSLC itu tangka maha wipin pen, hang iki dan wipin pen. Idet ilong ri kecerai kong dia pan 6 dulu aja kong pang tang wedang itu. Nanti itu kamat hapen. Kalau bang so kan sedang tunggu dan dipidun. Labang so hudang dipidun pek pot itu nangkat curu, mate ningkang sam. Labang so pansin itu nangkat humri. Ini dah nanti itu border long. Raikom sai kidona ni dake kaita suluk soda ko kopiti ningkan esek asek ta barika mate ningkreng pupe zoki ya por pupe sai rit ke pana por pupe arthe ke sara por pupe kaita la itum han hey kapre khai pe nang pa che chok nang pa che then lai hu sai tum claim ya titi dak police outpost mission doning itum ku bom lo sita non itum dakan theklong lo police outpost lo itum thel lo dak police pang kom bang isido de la petroling ke claim phan la tum gari ave non het jong dan itu manang ke thandu ne tum dak donai bus doyong jong lo sa ko ne tum me jang chot dan lo akhe mane itu rong rup long ajo phir lo petroling ke dam ne panda itu phan gari motor itu dam pipi kusan sile tum ha ki tum theko non na tum birta pilo dayo ke chok thendo ko ku birta pisita alang tum ke wangi phan ke gari ke nai ngedi gari motor ave ke nang le ngedi gari motoran ta ihum ta pipi Lason jelas si government kacari itu nyong si hoi helo belum te rai kom asai cidung ke bang hoi helo. Lasin itu kamu cingki kang lo, unan kita gari hai hu bitik ni pan mangke, kenang sot atema border long ke kaita suluk sudah topok itu. Lal, lasi lahai hu asai dame iklan bitok cepo. Sil si dopo. Labang so traditional village council long si ha Delhi pen direct tangkanang lepo pudi. Tom si pudi. Lagi direct tangkanang lili, ini tum hanang pak nang pa kapacor iya pancor, tangka men pen itu hanang mek nang kapalu pancor, tangka men pacendun pen, emetang rong rup kacari ya ron nang kapace war je pansil itu hanang eklem. Lasi labangso traditional village council ke lagi tang takali panchayat arot, panchayat lonte kupiloma hak kece kebe tumarong lo kacari di arot. Bang po member tunsi kece bilong ke kacari laso pansi pancat ang pancat ke kita ban bida larlos de ko kala 6 dulu long pulo pancat ke 6 dulu long ke nang diun e putok ed 6 dulu si bang invite pit lo
Akhiman itung ke ladake ni mithang panchayat do. Kici ke betung arong kici ke betung ke rong sarpan bang mukhia kusi puji. Sarpanch kusi puji ke di. Ilitung ke karbiar rong ke rong asar kusi puji. Risobasa kusi puji. Risobasa bi kusi puji itu mangke. Itu mithang panchayat do. Upilo serwan ke pino itu panchayat. Take aprang bang jil pename ilitung rong kacari aron lo. Lapen ada rong asal sil teman cari po kalau bang situng ke klembo kita non manggil teman panjait mereka patengnya pansil teman tangka longji nang dum si teman ajupai lo si lake itum cedon nunde dateng kusi nil tum APSL si petke jongpon bom lo siapor dah dulu nili ke tandam palidam etak nili ben kacau judun alji alam tebang alang li sar kosion ang pilo hala traditional Welsh good tua keseng kamu panchayat tua bang nang li asap soi tini besta me klar tak pen kitan tuan jepan si juning deu la pen tini ben ipu bang ke non ki wang ji ang sampai li tung la komiti ini la but komiti seng nang i pulata hok pet nang li ganing ji lalo la si ki wang ji la arni sampai li tung jakong orang cipi berang te li tung along tim apes sampai li tung la bangso parti apa? Tapi hai nang dia bangke ini tumlah komiti itu nang dia lalu isi bangke lalu nasi kiwang jirang sampai ini tum tak sarang apiat bangke MLA election nang kele podok dok los sampai laban ini tum hai back itu sedang tinggal ini tum dai tum ada atai ken dan lag hai back 100% lo lalu nasi nang dia lo ate apor ini tum kita kita tak tukok ji nasi ini penasi ton kok lo kadok